Mentakas ngi perlok naman raspi ke kubor. En pendem ke India kemat ki kam pentrim ong umudi tungin ngap. Hakalengku basi snem jong kajing jabal satumbor kiri upaj ba apa halgam. Umentre reng bado kari Narendra Modi. Hakas ngi balang ulapan scam baka India kan pendem satya hakano kano kurkom tembor jong kijing temu besar kai jong kilano kin urlong satya. Kakan hun lano laksakar Taiba Kapadon Pakistan kala pelong ya kajing hertma hapa halgam hajamu an Kashmir hakum ganai kasngi jong usnem balala hakabala penyap ya ar penrengut kibreu kibalului bat kibabon kidai kinong jengok kai pertai na keleng keri India kajing kan mau kerpang ya ki mensim balului kibaladu ya ha kajing cha tumbor kabasir kai hapa halgam ha ganai kasngi jong usnem balala enam klat ya ki dalilero loong umudi hakajing tho akaran san X. Umentri rang badu uloong baki jing perkhat jong u kidan bat kilong yeng ki baladu no namar ki akun persya ya kanai kajing do. Kum gari iyang kawai hakajing sungsi bat kajing put jing mut. Ka India kan pendam satya hakano kano korukom tumbor. Kijing temu basar kai jong kilano ken job satya uloong. Hadin kajing tumbor jong kilano apa halgam. Ka India kala pelong ya kajing hertma jong kisipai ban siu kuliang persya ya Pakistan kapal ai kerteng ka operation sendur akaba kisipai jong ka India kala penjot ya kijing te kisipai bat kijing te ban le ya ki kampen trim Pakistan bat Pakistan okupit Kashmir Kublai Shibun.